Bidadari sarang samu pewarni ngatur tiang Majeng Raido Sama Saraswati Sane Pinaka Sarini Kauripan Manja Ija Sangyang Saraswati Ledang Jaya Pai Jani Nasibya Tinggi Puni Keberanian Tumugi Tidyang Prasiyo Pangadya Sane Pak Jagi Monggole Presiden
sang sanebranya punya sang dia Reng Jawi Ring jaga jauh ide ide Brahmana keling para ide wekan pisan ring sajroning sastra Ring maga sami daging kataduana Panganjali Om Swastiastu Ada jani Idagene titiang mapidawak mantu kering ida dane pamiarsa sareng sami ros ning sane mangkin uning ayang titiang iringgi wandra marupot
Punggueng tutur pinaka hatorunya yang kitiang wantahwen pinakadi lingge ida sang meraga utama janak mare jiwa pada inggih aturuning ayang titiang taler munggueng makestanan utawi lingge ida wadah reng siwolok Batara jiwa maka nami Kangin puspandan ida aturuning ayang titiang ida wantah mempepase ida betara siwa suci Namba ayah nyoba rabi Nemangkin maka puaning tata cerita aturnya yang tiga inggih punika ida betara siwa bipraya jaga nyoba pakayunan rabit ida Batari inggih sedereng lantur kepidartaya aturuning ayang titiang taler munggueng puspandan kesakten ida utawi rapin ida wantah mempepase petangkir utawi petangkir neka coba Wantah ida wiakti sane pacang kepintonin anto ida betara siwa bakti inggian punika wantah asikirake untang nyane minta
tonin kuat trainer baktin kayun ide bedari Inggih, wanda asa punika keminyan. Sade makin, jaga uning ayang titiang, reng sepekarsan utawi sejroning pekayunan ide sang ratu suci. Nentan hios ide kota letakkan kita jawab dong yang lagi Sakemon, sedereng presiden lantur dan kue punika, jaga pidarta yang titiang. Kaping ajang, reng atur titiang yang puniki. Nentan lali titiang wanta, lungsur geng rena pangampun. Mereng Neutama yang titiang, kuat penglungsur titiangnya puniki. Majang reng linggih ide yang raga suci, maka penembahan titiang. Bisa Rauneng ring para pamiarsa inggih punika idadane titiang sareng sami. Napike mahawana nasa punika mungguing pembuat titiang rian teman sampun sanda pelarapan andung kegiatan warna
ngabidar tayang maka lingge ide pada Rena kalaning mangkin titiang bidar tayang natwa puniki mogi-mogi dewe titiang imanusa dan keni pedrawulan Bunda Sabda Rikalani titiang kacang mampang maka daging kegurutan Bangun dagi maka androsnya nana atur ayang tiang Petrade ritepelan stadi makin Wendan sinalih tenggel daging kawitan dan menggah rem pekayunan ibadani paman hingga punika tiang lunas kekena pakaian
Con gì hết con